Start nadmetanja Toš Šabac, čelo Vaslavi i Darko Ljubomirović, druga pozicija Kruna, ali obilazi iznutra Maksi sa Milanom, zapravo sa Kristijanom Mustafićem, Maksi, druga pozicija Vaslavi, treća pozicija Kruna. Tamo iza je Auensir na četvrtom mestu, Magdalena na šestoj poziciji. Maksi, gospodari stazom hipodroma u Šapcu, druga pozicija za Vaslavija i Darka Ljubomirovića, probija se i stiže za tili čas do trećeg mesta. Auensira ide iznutra, Batman sa Goranom Mešetovićem, Maksi i dalje na čelu ove trke, druga pozicija Vaslavi, Batman ide iznutra, s polja Auensir i Kristijan Njezi, Maksi kroz sredinu, Vaslavi i Darko Ljubomirović kroz polja, Auensir probaće i Batman sa Goranom Mešetovićem, ali da li ima snage Maksi iznutra, Batman, Vaslavi navaljuje i Roza Šam sa Milanom Konkoljem, Maksi ili Roza Šam, Maksi ili Roza Šam, sjajno stigao je i Silver Pepper, Auensir, Vaslavi, pa